Uyu ni mwaka uria wambikitwo weru ni thirikari ya kaunti ya Kiambu wa gucokereria matawa ma ugitiri maria mathukangitio na maria marakitwo kwa ihinda ritanyihire mwaka umwe na kuhuthira mamilioni ma mbeca, undu uria ciongereirie aikari a Thika guteta makiuga mbeca cia muingi ni irahuthirwo uru. Undu uyu ukite thiku imwe tu thutha wa aikari aya kururugana makimenereria gwitairwo gwa barabara imwe iria marahuthagira kuiga ngari ciao ni muteti umwe uria uri thirikari-ini. Agicakaya giko giki muikariri gitu wa huri biacara tauni-ini ya Thika Alfred Wanyoike oigite matikuhingira maitho ungumania o wothe na makiria aria othe marageria guthaka na thigino ya muingi. Tutakubali tena ile wamekula wajue itabatilishwa, na tunarudia National Land Commission lazima hapa isaidie hata serikali kuu, kwa sababu hatutakubali viongozi vinyangarika ambayo wamechaguliwa ambao ndio wanaongoza kwa kula mashamba yao. Hiyo hatutakubali. Igeria ria kwaraniria na minista wa waki wa barabara kaunti-ini ya Kiambu Henry Wahinya ndiraringire higa thutha wake kurega kwaraniria na ithui.